Драго Гањич, Сонја Јоковиć и Весна, која што не сака да и се знае презимето, и тројцата од Сомбор, Србија, се донатори на два витражи, кои што се поставија на гробното место од Тошево Крушево. Интересно е тоа што и Сонја и Драган во исто време го сонувале Тоше во бела облека на самиот ден кога се случи несреќата и тој загина во Хрватска. Što je zanimljivo, ja sam imao sličan san, isto je bio u belom, ali je pevao pesmu na Poljsko cveće. Gde je taj dan, kad sam se ja lično probudio i kad sam video vesti, nisam mogao da verujem. Првиот витраж го носа тука во Крушево во 2012 година, но нема каде истиот да се постави и тој стои во депото на спомен домот на Тоше. Деновиве пристигна и вториот дел, со кој што се комплетира целата приказна и витражите се поставија на новиот објект на вечното почивалиште на Тоше. На витражите се напишани стиховите од песната Полско цвеќе, со која што Драган го сонувал на денот на неговата смрт. Kada smo uradili vitraže, imao sam čast da budem ne samo ugošćen, nego sve što mi je trebalo. Blagojče, jedan moj prijatelj koji je ovde iz Kruševa, gde smo imali komunikaciju svih ovih 14 godina i sa Dorom i sa njim najviše, gde nam je bukvalno obezbedio sve to dalje da radimo, znači da donesemo delove, da ih osposobimo. Naše je bilo da uzmemo od Ministarstva za zaštitu spomenika potvrdu da nije od nacionalne vrednosti, jer vitraži su inače poprilično skupi. Tako da smo na Kasaplast nam je pomogao, 7 dana smo bili kod njih, obezbedio nam je sto za sastavljanje, grejanje, sve, svaka im čast, gde smo odneli vitraže da se stave u izopan, a to je Interglas u Prilepu, i gde smo na jedno iznenađenje od gospođe Emilije, gde nam je rekla da eto i ona donira taj izopan, što nama naravno bilo drago, jer sve to košta. Двата витражи се работени некаде околу 5 до 6 месеци и навистина се врвно мајсторско дело, кое што повторно има своја приказна поврзана со Тоше. Svaki deo je stakla i slikan zapečen u peći, ali ima jedan deo koji je baš onako bio za ne verovati, za začuđujuće, a to je zadnji deo tog teksta Toše Praeskog, koji je otpevao od Poljsko cveće, da mi je 3 puta pucao u peći. I onda postali ste već skeptični. Za 35 godina kada radite taj vitraž, da vam se to dešava, već znate kako se to radi. Može da pukne jednom, ali toliko ne. I onda sam seo malo listo internet i nađem Tošeta šta je on radio kad je bio u osnovnoj školi, da je jako voleo zvuk pucanje i lomljevinu stakla, da je sa loptom skršio na makedonski, sva stakla u školi. Ja stavljam 4. staklo i to je bila ponoć, 12:05, ja to neću zaboraviti, ja sam samo ovako seo na stolicu, gledao u peć i rekao, Toše, molim te, nemoj ovo da se skrši. I ujutro sam izvadio to staklo čitavo, tako da. Гањич и во иднина најавува можно проширување на витражните стакла на гробот на Тоше со неколку различни елементи.